Po meni to narušava. Ako si morao reći da si autentičan, pitanje je jesi li autentičan. Ako si morao reći za sebe da si dobra osoba, pitanje je zašto uopće objašnjavati tvoja djela, možda trebaju tu govoriti više. Što za tebe znači biti autentična? Autentičnost. To je stvarno riječ koja se strašno sad koristi. Najmo to tako reći, da ne kažem nijednu drugu riječ koju bi mogla sad upotrijebiti. Ja sam već rekla prostituira. Da, prostituira, da, u redu. Da, ne, strašno. Sad tu svi autentični, znaš. Opće mislim da ljudi ne znaju opće šta to znači, koje ono šta opisuje ta riječ. Ajmo ti i ja sad tu raskopati autentičnost. Raskopati to da vidimo zapravo i moramo li pratiti opet nekakve smjernice u tome što znači biti autentično, jel? Da, znaš, mislim da za početak bi mogli to samo onako prestati govoriti toliko, za početak. I onda će ljudi prepoznat da si autentičan. Ja mislim da klinci sad kažu real. Ili si real ili nisi. Nemam nikakvih godina da me sad uči real ili fake. Real ili fake, ok. Pa ja ću sad upotrijebiti fake. Ono što mene smeta kroz tu autentičnost koja se sad otvara, jel, na tim društvenim mrežama najviše to dobivamo. Zapravo nije na javnim nastupima, bilo gdje spominje se. Ljudi glume autentičnost i onda govore da su autentični. I ja ne mogu se sastati s tim, ne mogu to skužiti. Ako ti nisi ono što si ti i kad, ok, jasno mi je da nećeš doći sad kako se razgovaraš sa friendom, sad ćeš stati takav na stage i krenut lupetat. Ali generalno zar mi zaista moraš to ponavljati? Pa ja ću to vidjeti iz tvojih dijela, iz toga kako ti živiš, ali ima jako puno ljudi koji, ne znam iz kojeg razloga, imaju potrebu za javnost, kako ću zvati ljude koji te prati na društvenim mrežama, može javnost. Ja ih zovem obožavatelji. Obožavatelji, tvoji obožavatelji. Moraš staviti neke maske za te obožavatelje. Mislim, ali je li to poanta? Kužiš? Ja ne mogu skužiti je li to poanta. Ok, možda ima tih ljudi koji samo stave te maske i odrade to kao dio posla. I to isto cijenim. Ti si neka figura na tim društvenim mrežama. Ti kad to skineš, aj bog, vozi Miško. Kako je to onda autentično? Ne, oni nisu. Ima ljudi koji se ne zovu tako. Fejkare objašnjavaju. Fejkare, ok. Ti si takav i to je tvoj džir i ti od tog zarađuješ i ja respekt. Znači, apsolutni respekt. Ja to ne bi, ne mogu. Ako sam te ja dobro razumjela, znači, sad da malo parafraziramo, znači, ok je da nisi autentičan, ako je to tvoj izbor. Ako je to tvoj izbor, i ne želiš zapravo pokazivati svoje, što god to bilo, intimu, tvoju privatnu personu ili što. Samo nemoj govoriti da si onda autentičan. Aha, onda nemoj to govoriti. Da, mislim, jer nisi. Halo, o čem, mislim, pa vidimo, svi imamo oči, znaš. Ja moram samo, svrbi me jezik, mene ti to malo podsjeća na ljude koji moraju za sebe reći da su dobre osobe. Da. Slično jako. Slično, da. Ja sam dobra osoba. Mislim, uopće ne mogu shvatiti da to neko može, zašto bi to govorio, znaš. Pa upravo to, pitanje je zapravo, moramo li objašnjavati neke stvari koje se samo trebaju osjetiti, tako je, odnosno vidjeti. Jer to je onda, čim staviš disclaimer na to, čim staviš label na to, pitanje je, po meni to narušava. Ako si morao reći da si autentičan, pitanje je jesi li autentičan. Ako si morao reći za sebe da si dobra osoba, pitanje je zašto uopće objašnjavati tvoja djela, možda trebaju tu govoriti više. Pa dobro, mislim da je to jako od osobe do osobe. Na tom stvarno živimo u doba kad je toliko javnih osoba, svi su sad javna osoba. Ja sam nedavno čula da sam polujavna osoba. Ti si polujavna? Molim da se uvede kategorija. To je nova kategorija, da. Polujavna osoba, dobro, ok. Imamo to. I sad bi ti u tom cijelom moru ljudi trebao, primaš razni sadržaj i gledaš razni sadržaj i ljudi se naravno onda na različite načine ponašaju, valjda pokušavaju naći možda samo posao neki od njih, znaš. Odlučili su za posao se ponaša tako i tako. I to mi je ok, jer i u poslovnom svijetu, ako ćemo gledati bilo kojeg ili nekog u korporaciji ili nekog poduzetnika, pa ti se na neki način i tamo, ajmo reći, ponašaš
imaš neke okvire kako si sebe prezentirao javnosti, odnosno nije javnosti, nego svojim poslovnim partnerima ili kome god. Znači, pa tak i onda valjda i ovi koji su u javnom prostoru, imaš ovih koji to odrađuju samo tako i nekako prožimaju tu neku svoju sebe kak su iznutra, pokazuju na van, ajmo to tak reći, a imaš i ovih koji potpuno fejkaju sve i stavljaju maske i idu kroz to. Ali ono što meni, kažem ti, to zapravo je to taj problem o kojem, šta smo sad spomenuli, je to što ti, znaš, zašto pričamo onda o tome, kad znamo da to nije tak, da to nije to, da je to neka maska. Ti ljudima između ostalog pomažeš stavljati sadržaj na društvene mreže, vodiš im društvene mreže i profile, ono malo što sam uspjela istražiti, što sve radiš u okviru svoje agencije. E sad, na koji način biraš onda ta partnerstva? Je li tu sve ok? Znači i ljudi koji zapravo imaju nekakve fake persone online, pa ti ćeš im jednostavno pomoći da isfuraju te svoje maske, ili biraš samo ljude ili biraš većinom ljude? Pa nemam, uglavnom su nama to brendovi, ajmo reći. Ne radim nikog ovak... Osobe, da. Mislim da to ne bi... A mislim, ne bi mogla, šta ja znam. Ali brand je na neki način osoba, odnosno persona, i danas zapravo, tako barem kažu, da prolaze brendovi koji zaista žive svoje vrijednosti, da ljudi osjete. Jer ljudi vole stavljati primjedbu na te društvene mreže, da je sve fake. Ali zapravo društvene mreže su ujedno i određeni filter gdje se jako brzo prepoznat koji je zapravo stvaran, koji je autentičan. Na koji način pomažeš zapravo brendovima da budu autentičniji? Pa mislim da je zapravo ključno vidjeti kako taj brand funkcionira i kako mu ti možeš to doprinijeti da on to radi. Mi ne radimo zaista toliko puno društvenih mreža i to mislim smanjujem. Desi se i dalje da dođu klijenti kojima to radimo, ali više smo u smislu preuzmemo kao cijeli projekt naš, te konferencije, jer zapravo da neko nama dođe s idejom i dođu nam s idejom i onda zapravo od početka kreiramo tu neku konfu, pa unutar toga te sve usluge idu te društvene mreže, pa se to sve nekako zajedno stopi. Ali općenito kad preuzimaš nekom društvene mreže, mislim, moraš stvarno biti upoznat taj brand i znat kako oni hoće komunicirati. Ne može sve biti primjenjivo uvijek isto. I ovisi šta hoće, znaš. Neki brendovi hoće imati taj, mislim, fake, ovisi zapravo koja je platforma. Na TikToku sad recimo to ne prolazi. Prolazi samo, ne mogu reći skroz iskreno, jer nije ni to sve iskreno, znaš. Samo je drugačiji tip formata. Više onak kao normalniji, ajmo ga tak nazvat, nije toliko... To je kao mreža gdje možemo ili trebamo prikazivati stvarne sebe. Mislim, ja ne znam puno o TikToku. A mislim, stvarne sebe, znaš, sad ovisi koliko, opet, da li je li neka osoba koja živi od toga što se bavi modom, je ona stvarna. Mislim, njoj je to posao, znaš. Jako puno influencera, to je njima posao, oni za to rade, tak zarađuju. I da li je ona sad tu stvarna u tom procesu? Mislim, ne znam, možda jedna na njih 10 želi još taj segment života otkriti. Ali će drugačiji kontent naravno snimati za TikTok. Nekak prisni, jer snima sebe u nekom, ajmo reći, nekoj dnevnoj rutini. Ne bi li se povezali zapravo sa tim? Dakle, samo da malo rezimiramo i ovu priču o toj autentičnosti. Ponekad mi moramo se prilagoditi naravno i slušatelju, gledatelju. To je kad pričamo o tome što mi jesmo. Ako opet sebe previše forsiraš, daješ previše onog što ti jesi, tu ćeš postati možda malo i toksičan za okolinu. Da, mislim, treba se prilagoditi i toj drugoj strani, ali s druge strane treba dozirati sve što stavljaš gore. Ne može biti ni sve savršeno, ni ako ćemo pričati o toj nekoj, kužiš me, autentičnosti. Jer s kojeg segmenta sad mi gledamo autentičnost. Znači, neko može biti autentičan u načinu kako on snima te videe i po tome je on autentičan. A ne po tome da bude autentičan da nam on pokaže autentičnog sebe iznutra, kakav on je. Jer to nema veze s tim kakav on sadržaj pušta van.
I sad to je problem, jer će se neko objasniti, neko će se predstaviti da je on one of kind, on je sad taj, a zapravo nije, priča neke floskule, prodaje maglu.